Da li ste znali da su srpkinje u posljednjih 100 godina porasle preko 15 centimetara i da se svrstavamo među zemlje sa najvisočijim ženama na svetu? Razlog koji stoji iza toga je zastrašujući. Srpkinje su na samom vrhu liste najviših žena sveta. Ispred nas su samo Letonke, Holanđanke, Estonke i Čehinje. Tako trenutna prosječna visina Srpkinja iznosi 167 cm, dok je pre 100 godina ona iznosila nešto manje od 152 cm, pri čemu se Srpkinje izdvajaju kao najviše porasle pripadnice lepšeg pola u svetu u posljednjih 100 godina. Kako je to moguće i od čega su Srpkinje tačno tako naglo i dramatično porasle, pitali smo Miroslava Otaševića, inženjera prehrambene tehnologije i jednog od idejnih tvoraca projekta Šta jedem. U posljednjih 10-20 godina nije se značajno promenio kvalitet života, a Srpkinje sigurno nisu stagnirale rastom u tom periodu, baš naprotiv, što pokazuje statistika, kaže Miroslav Otašević. Ako je već tako, da li je hrana i u kojoj meri uticala na rast Srpkinja? Miroslav Otašević kaže da je to sigurno istina. Industrijski uzgoj životinja zahteva poseban tretman u cilju što bržeg napredovanja, rasta ili povećanja laktacije. Veliko je pitanje na koji način proizvođač stimuliše ove procese. Pored toga, u cilju smanjenja mogućnosti pojave i širenja bolesti, životinje gajene za potrebe prehrambene industrije su pod dejstvom mnogih farmakoloških preparata. Čak 3/4 svetske proizvodnje antibiotika završi na životinskim farmama, a posljedice toga na ljudsko zdravlje i hormonski status su velike, objašnjava Miroslav Otašević, dodajući da u prilog tome i statistički podatak da su 70. godina prošlog veka krave u proseku davale 1.500 litara mlijeka godišnje, dok danas daju preko 8.000 litara na godišnjem nivou. Ta razlika u prinosu izazvana je hormonima i antibioticima i sigurno i tu dobrim delom leži tajna Srpkinja koje ubrzano rastu. Uz sve to treba uzeti u obzir da su industrijski gajene životinje pod konstantnim stresom. Uzroci su brojni, između ostalog i mali životni prostor, prerano odvajanje mlade jedinke od majke, neprirodno okruženje. Sve to dovodi do lučenja specifične grupe hormona koji su također pogodovali našem naglom rastu. Kulturološki posmatrano, naše podneblje je tradicionalno opredeljeno za trpezu na kojoj su namirnice životinjskog porekla, pritom je domaću proizvodnju zamenila industrijska, čiji je prvenstveni cilj prirast sirovine, zaključuje Miroslav. Dakle, uz ovakvu ishranu, puno antibiotika i hormona, Srpkinje su osuđene da budu sve više i više. Dokle ćemo da rastemo, ostaje da vidimo.